kondel. Baca. Toko orang manges, nama pelaku. Biasanya kira orkes. Di klasik kono, MLA. Ayo. Berarti saya harus telepon es. Halo. Iya Beb, kenapa Beb? Malam mingguan. Oh, oke. Oke, saya ikut tak jemput. Lanjut deh. Masih itu, es. What the fuck? Nanti malam mingguan aku hari opo iki? Awes dipacar durung? Durung, es. Duduk. Wah, apa gitu? Yo, percaya aku luwih ganteng. Nek aku luwih yo mangan, luwih yo mangan.